Amen. Manazaretha amahle enkosini. Siyazibongela inhlanhla engayizivele yokuba sibe khona lapha phambi kwaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Njengoba ke sesifikile lapha bangcwele, angazi ukuthi utheni uma uphuma endlini yakho ohlala kuyo uthe uyaphi. Mina ngithe uma ngiphuma endlini lapho ngihlala khona ngase ngiyakhuluma lokho engikuyalelwe yilo uNkulunkulu esiphambi kwakhe unyazi lwezulu. Wathi lo uNkulunkulu umane hamba niyesabatheni, anobabikela abazali benu nabantu bakini ukuthi niyahamba niya kuNkulunkulu, asahambe siya kuNkulunkulu. Wathi mangabe sewufikile futhi kuye esabatheni ebese uyabanikelela. Alibonge igama leNkosi. Ngibe ngayo leyo nhlanhla thema ngiphuma endlini lapho ngihlala khona ngase ngiyacela emadodeni akithi angibalawo angizalayo, emadodeni angibalawo angithandayo, emadodeni akithi angibalawo angithumela ukuhamba okuyingcwele kwalapha ekuphakameni. Alibonge igama leNkosi. Ngithele uma ngikhuluma nabo ngathi manje sesiyahamba siya kuNkulunkulu, ngiyacela ukuba sihambe siya kuNkulunkulu. Mase ngifikile lapha phambi kwaNkulunkulu ngicela ukuba ningiphe izindlebe ezivulekileyo ukuba ngilizwe izwi lakhe uNkulunkulu esiya kuye. Amen. Ngathi lokuhlanipha kwasezulwini nolimi lwasezulwini nakho konke okuhle kwasezulwini. Njengoba ngilapha-ke nje ngicelile manje ngiyacela-ke bengingazanga ukuthi ngizoma phambi kwenu uManazaretha, ngiyacela futhi nakibo ukuba bangilekelele ngikwazi ukuba ngime phambi kwenu ebese ukuthi uNkulunkulu lokho azokungithuma khona ukuthi mangikhulume phambi kwenu noma kinina kube umjovo ozokuniphilisa nina, ukuthi abangene begula baphume sebephilile, ukuthi abangene beswele baphume sebemukelisiwe. Ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga kwabakhona indaba lapho khona ilele lendoda ibona indlu enamakamela amathathu. Olamakamela amathathu kubonakala kuyaphithiza, abantu bayaphuma sebejuluke bamanzi ke. Uthi lo muntu okhuluma nalo muntu uthi uyababona laba bantu na, uthi laba bantu izingilosi, ingilosi lezi eziyawuthatha izicelo zamaNazaretha azicelayo ukuba bazithole uNkulunkulu abamukelise zona. Leli kamelo lokuqala, leli lesibili ikamelo zokubabona bephithizela njengalaba bantu kangaka sebejuluke bamanzi bathwele amabhokisi ama-cardboard. Laba bantu njengoba ubabona nje balethe izicelo ebekade bezicela kuNkulunkulu, uNkulunkulu sebaphendulile balethe manje izicelo zabo. Amen. Leli kamelo lesithathu njengoba ubona laba bantu bephithizela nje behlezi phansi sebejuluke bamanzi, lapha phezu kwetafula kukhona izimlophu ezimbili. Laba bantu akade becela base beyamukeliswa. Manje laba bantu bebebaningi kangaka bebezocela nabamukelisiwe bebaningi kangaka, kodwa abazifikile bazobonga kube ngabantu ababili kuphela. Njengoba silapha eManazaretha size kulo uNkulunkulu ukuzobonga izinto uNkulunkulu asenzele zona ngenyanga edlule noma esikhathini esiphambili.
ngoba lo uNkulunkulu esikuyena maNazaretha lo uNkulunkulu osheshayo ukuzwa, lo uNkulunkulu futhi osheshayo nokuphendula. Alibonge igama leNkosi. Lo uNkulunkulu esize kuye usikhethile thina size ukuthi masibe ngabantwana abayingcwele, masibe ngabantwana basezulwini. Njengoba silapha bangcwele, masingazenyezi ngoba singuNkulunkulu opheleleyo. Amen. Awufunde lapho esihlabeleleni samaNazaretha empeteshweni leSabatha, awufunde embatha uqale ku-16 wehle njalo uyogcina ku-20. wehle njalo uyogcina ku-19. Ekusihawukeleni kukaJehova wedukeni kwethu emthethweni wakhe, wasibuyisela kuye ukuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengokuba singabantwana bakhe kakade. Akekho omunye ubaba owasidalayo, akekho nomame osincelisayo nguJehova kuphela. Wasibuyisela kuye wedukeni kwethu emthethweni wakhe ngalawa mazwi eSabatha. ISabatha namhla abantu lonke nini elimesabayo uJehova, nina nabantwana benu gcinani umthetho weSabatha, ngokuba kuyintokozo enkulu kuNkulunkulu ukugcina iSabatha. Mina ngiyancenga maNazaretha ngegama leNkosi uJehova, ningazenzi lukhuni inhliziyo zenu bantwana bakasenza ngakhona. Amen. Sikulondaba enjalo maNazaretha ingcwele, sizodumisa iSabatha. Libonge igama leNkosi. Ngoba ngelinye ilanga wake wathi umnikazi walokhu kuhamba lapho ayifikele khona, wathi bantu bami sengiyahamba manje nasengifuna ukushintsha kuleli usuku okukhozwa ngalo lapha emhlabeni, sengiyolanda manje iSabatha. Kodwa nithini na? Abesethe amadoda ayehamba nayo uphunga lihle, athi la madoda hawu shembu siyahluka. Wathi manje nasengifuna ukwelanda iSabatha, kodwa leli Sabatha liyingozi ngoba liyabulala. Kuleli Sabatha kukhona ingilosi yakhona, gama lengilosi yakhona kuthiwa uZibili. Alibonge igama leNkosi. Njengoba silapha nje la, sizogcina umthetho kaNkulunkulu, sizogcina imiyalo kaShembe ukuthi umuntu ongaligcinanga iSabatha kafe. Abazali bethu babe sebesukuma baba ngeenyawo zombili, base beyasithuma, basithumela kulendlu ukuthi sizogcina iSabatha. Izolo njengoba bengolesihlanu nje la, abanye babazali bethu bahlezi kahle ezulwini, abanye babazali bethu abahlezi kahle, kodwa kuvaliwe uma kulabo bebehlezi kahle behlezi ezulwini, kuthiwa ezulwini abahambe beze ekhaya behambisa izibusiso kubantwana bethu, kubantwana abayithi babo. Laba ababesha ubusuku nemini abavuka balele, abalele abavuke. Alibonge igama leNkosi. Laba bangahlezi kahle, nakhona izihogo namajele avalwa, bathiwa hambani niyogcina iSabatha ezulwini. Akukho enye into eziwayo edlula iSabatha maNazaretha. Yikho nje uma ngabe umuntu esho umnikazi wasothi ukuthi uma uke waphula iSabatha ithi makafe nokufa. Yakhumbula ngelinye ilanga umfundisi walapha ekhaya baba uMbewana wabe wafika isikhathi lapho khona lensizwa iseSabatheni. Leli Sabatha yafika yakhaya eduze kwendoda ethize. Le ndoda ayaze yamthanda uShembe, yase iyacunuka. Uthi-ke umfundisi uMbewana uma ehleze eSabatheni befunda umthandazo, wabe sekungena induna.
induna ihamba nabantu bakhona laphana nale ndoda yakhona laphana yathi nangu uzobanibani ufuna ukukhuluma nawe uthi umbhewana ngabe sengizwa ukucunuka ngabe sengiba nokucunuka enhlizweni yami ngoba ngangiphezu kombhedesho ngifunda umbhedesho wesabatha uma ngabe ngisafunda uthi ngase ngiyacabanga ukuthi konje manje ngizofundisa abani ngoba kulabo abantu enginabo lapha akekho kwazi ukufunda uthi ngabe ngizengumshumayeli uma ngabe uthi ngase ngiyacela ebandleni usho njalo umfundisi umbhewana uthi ngabe sengiyacela khuluma ngesabatha uNazaretha khuluma ngokuphila khuluma ngento othi mawuyigcinile ekhaya kwakho noma ngabe uyiNazaretha noma ngabe ulona iNazaretha ebese kuyaqala kuba khona ukuphila ekhaya uthi ngabe sengiphuma ngacela ebandleni ukuthi mangiphume ngihambe ngiye kulabo bantu abangibizayo uthi kodwa enhlizweni yami ngicunukile uma ngabe ngifika laphana ngaphandle uthi angibanga ngisakwazi ngisho ukuhlonipha njengoba ngibizwa induna yesizwe uthi ngathi mangabe ngimbheka lo muntu lo makhelwana wami ngathi mangabe ngimbheka nje wathi makuhlangana amehlami nawakhe waseshayeka phansi lo muntu wasequleka njalo same time uthi ngase ngisuka lapho ngahamba ngabuyela esontweni kuthema ngabe kuphuma isiphumile inkonzo ngase ngithuma abafana ngathi aloku nihambe niyobheka niyobuka lo wamuntu kaNkulunkulu ukuthema kuhlangana amehlami nawakhe wase yaquleka washayeka phansi ungafika befika lapha bebazombona wathiwa lo muntu lo ushonile phambi kwayizolo kusho umfundisi umbhewana manje ngithini maNazaretha usuku lwesabatha akulovwa kulona amen usuku lwesabatha awufiki lethi esontweni amen size kulo uNkulunkulu onjalo maNazaretha lo uNkulunkulu lona wathi ngelinye ilanga ehleze emzini wasephakameni wathi mangabe ehleze emzini wasephakameni weDJ wathi mangabe ehleze emzini wasephakameni wasekuzwakala isehlo esifikile emhlabeni solwandle olwaluhamba magagasi seluhamba phezu kwezindlu zabantu uma ngabe zihamba kanjalo ulwandle lugubha phezu kwezindlu zabantu wase uqhamuka umvelivelayo wathi umvelivelayo hayi kukhona umuntu owuhlanyanyana kodwa lo muntu uma ekhuluma into yenzeka ngakho ulapha yana ekuphakameni lo muntu ushepha akuhanjwe kuyolandwa yena khuluma nani weMaNazaretha angazi umjovo uNkulunkulu athi akanguphathe ukuthi ngizokwazi uzoniphilisa yini kodwa ngithi abangene begula lapha abaphume sebephilile abangene beswela abaphume sebemukelisiwe ngoba sekuNkulunkulu opheleleyo lo muntu lo ushepha wase beyahamba sahamba lesi sigijimi sihamba ngeskuta masihamba ngeskuta bahamba mayifika ekuphakameni shebe sinenkinga lapha ulwandle ludla indwani manje naluhamba phezulu kwezindlu zabantu ngakho manje nasizokubiza ukuthi awuzokusikhuzela lo mhlola manje ngakho ke gibela lapha eskuteni ithi ke indamhlathi kaMayelisa ubhombela usitimela samampondo unkunze egwazi ezinye emantshoneni ukhakhayelo inkomo zakithi emkhayideni luthi hayi bantu bami hambani zonifika phambili yasiyamangala lensizwa thawu Ngobona umuntu mina ngihamba ngemoto yena uhamba ngenyawo usho kanjani ukuthi ngizomfika phambili uthi nangampela yami sihamba lensizwa nokukhonondo kunjalo yahamba ithema ihamba DJ ithema ihamba ifika ihamba iyofika lapha yasimfika usengaphambili ushebe kodwa umshiye ephakameni kodwa umfika sengaphambili olwandle ekhuluma ethi lulwandle ethi hlehla lulwandle hlehla
asizange thina sikubeke lapha sinobaba, sakubeka lapha lulwandle hlehla sikulo uNkulunkulu njalo maNazaretha. Lo uNkulunkulu lona othi mangabe emphena lebala ulwandle labe sehlehla lwama lapho lumkhona maNazaretha ayibonga Nkosi. Uthi ke lo uNkulunkulu batabami inyama yami ikhathele izolala ethuneni kodwa umoya wami uzovuka wembatha inyama entsha ngoba baphakade benzelwe nanini ngizoba khona. Wathi mayesembethe umzimba wesibili yase kuzwakala ngaleso sikhathi zithi igqwele zalapha ekhaya wakungakahalaliswa kangaka mangabe kuqhamuka inkosi ithi yayithi mayiphuma ulanga phuma sikode phuma lapha ya endlini emhlophe iyayiphuma ihamba kancane lensizwa sezulwini ikihamba ibuyibuka ibheke phesheya lapha enkanyezini lapha phesheya enanda iyize kancane ihamba izigi zayo ithi mayinyathela uzamazama umhlaba ngoba yayithi mayihamba izokuzwakala ngezigi zithi we DJ ime ibuke phesheya laphana ize izigi ithi mayinyathela kunyakazizwe kunyakaza umhlaba endodeni egulayo noma kumuntu ogulayo aphendukelwe yisisu ngoba unyathela uNkulunkulu maNazaretha. DJ ithi mayingene sabathini ibise amehlo ebesiwahambisa kini nonke iwahambisa amehlo phezulu kwenu nonke inibuke nonke ngalamehlo ahlaba izinti inibuke nonke ngalamehlo umlilo ibisisho ithi Thixo holy angane
igama lenkosi. Khanya wathi ake ngihambe ngiyocela umsebenzi laphana enkosini ilanga. Wathi mayefika enkosini ilanga wathi ngizocela umsebenzi. Sheba ungiphi umsebenzi? Uthi umfundisi uMbhewana yabe seyimbuza ingubu mahlombe ukuthi ngifuna ukusebenza phi na. Awuzwe nje isimahla soNkulunkulu. Okubuzayo uthi khetha ngoba mina nguNkulunkulu, mina ngiphelele. Yisho ukuthi ufuna ukusebenza phi? Wathi ngifuna ukusebenza enkampanini yakwa Kenosh. Alibonke igama lenkosi. Uthi wathi ngifuna ukusebenza enkampanini yakwa Kenosh. Inkampani yakwa Kenosh ke inkampani enkulu, ngicabanga ukuthi zidile ngamakhemikhali athize amakhulu awupoison. Wathi ngifuna ukusebenza enkampanini yakwa Kenosh. Wathi ithi lo nkulunkulu esikuyena esize kuye namhlanje eNazaretha osembethe umzimba wesihlanu, owathi esekumzimba wokuqala wathi inyama yami ikhathele izolala ethuneni kodwa umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha ngoba ngaphakade ngangizelwe nanini ngiyoba khona. Uthi lo nkulunkulu ufuna ukuyoqala nini khona, ufuna ukuyofesa nini khona? Uthi uMbhewana umfundisi ngase ngiyasho ukuthi ngifuna ukuya nini khona. Wathi inkosi ibusise ohamba inkosi ibusise soficana lapho. Awu madoda kondabe lapha phansi disiphi isizwe esinjengalesi sinonkulunkulu phakathi kwaso na. Uthi ngapha uMbhewana uthi ngase ngiya laphana ngafika eli kakhulu. Uma ngifika eli laphana uthi yasiyaqhamuka le ndoda angazi kuthiwa yini noma iHR yenza yathi mayiza yathi ufuna umsebenzi. Wathi ngofuna umsebenzi. Wathi liphi ipasi lakho? Uthi ngase ngiyalikhipha. Usho njalo umfundisi uMbhewana uthi ngase ngiyalikhipha lapha ebhatshini ngase ngiyamnika. Ngathi kanti ipasi lami waselithatha walifaka ephaketheni. Uthi emva kwami wabe seqashwa abantu abawu9 ngaba u10. Uthi mangabe baba u10 ngami. Uthi sase singena ngaphakathi, uma singena ngaphakathi wathi uMlungu omkhulu bonke laba abantu ba register bonke. Amen. Ufuna ukusebenza phi? Wathi uMbhewana umfundisi ngifuna ukusebenza eKenosh. Nawe sihlobo sami njengoba ulapha nje khona umsebenzi omkhulu ofunayo, khona umsebenzi othandayo, uthi manje ngangena kulo msebenzi usizi lo bhosha idlala ekhaya. Yilo uNkulunkulu esize kuye, yilona uthi mawufikile uthi uma ufika lapha kena azokubuza ukuthi ufuna umsebenzi muni uzoyiphethela wena.
uthi ke umfundisi uMbekwana ngabe sengisebenza lapha ngaphakathi uma ngisebenza kwashaya isikhathi sokuthi hayi manje kangiganwe manje na uthi ngase ngihamba ngebhentshini ngase ngifike ebhentshini ngase ngicela intombi yasiyangigana le ntombi yathi mayisengiganile le ntombi kwafuneka kwafika isikhathi sokuthi manje kusiza labantwana uthi abantwana uthi basathe bahlala abantwana bachitheka baze bafikelela ku9 ilanga loku bechitheka beshona phansi uthi ngase ngiyacabanga ukuthi ake ngiye kuloNkulunkulu lo nkulunkulu oze kuye namhlanje eNazaretha lo nkulunkulu othi njengoba uhlezi lapho emganweni wakho makoti mhlawumbe lapho usuyathukwa ubizwa ngenyumba mhlawumbe usuthukwa nawe umamezala uthi ingane yami yalahla inkomo zayo njengoba usulapha linda sithandwa senhliziyo kaShembe uzoyithola abantwana njengoba ulapha njena wena sihlobo sami usuphelelwe ngamandla okuthandaza ngoba ufuna umsebenzi awutholi hawu uzawuthola ngoba lo nkulunkulu esimkhonza eNazaretha akwazi ucela isinkwa akunikeze itshe akwazi ucela inhlanzi akunikeze inyoka kodwa umnika lokho osukucelile uthi ngabe sengihamba ngabuyela ngathi Shembe ngifelwa abantwana wathi awufelwa abantwana awuzwe nje isimahla sikaNkulunkulu bathi abantu ezweni uNkulunkulu thina masithandaza simbemeza lapha emkhathini asizwe cha thina lo wethu uNkulunkulu sikhuluma naye sidla naye inkobe ngoba uNkulunkulu ohlala ezulwini ke abantu abasizi ngalutho kodwa thina lo uNkulunkulu esimkhonzayo sihlala naye lapha. Amen. Yini into efanele thina siyithandaze sithi sonke ilanga loku uMbekwana uthi ngathi inkosi ngichithekela abantwana wathi awuchithekela abantwana wathi abothi mangabe umakoti eqiwe inyanga akutshene ebese nizala kimi uthi ngempela
uthi sasesishaya leso sikhathi ngase ngiyahamba nomakoti ngaya kuShembe nawe insizwa kithi njengoba nje ubathola abantwana kulo makoti kodwa kube khona isikhathi ohamba uyaphambi kwamnikazi nanto unyazi bezolo lukhona umkhululi weboshwa uhambe kuyena uthi Nkosi nansi inkosazana lenkosazana ayicela ebhetshini emini igodibuka ngase ngizenza kahle ngayiphatha kahle ngayona lenkosazana uthi ngase ngiyalobola uthi ngashada nayo zawushaya emini kubuka noma ubani emini ilanga libalele emini kubuka izizwe zonke kodwa manje inkosi abantwana kangibatholi izophuma i-answer lapho leyo answer izophuma bambelela kuyo mntakwethu bambelela kuyo answer leyo nje aseyikhulumile yonke wrong bawuye nje unyazini ngeko akukho lutho ozobonakala mase kusho yena sekuphelele yebo uNkulunkulu thina esimkhonzayo othi mawufika uthi izindlela zokuthanda kwakho umuntu ziningi ayiqedwa esingathi mangabe sifika njena afike athi mina ngiphethwe isisu athi Nkosi kubusise ufike nomunye athi ngiphethwe isisu athi dlana amafutha novaselina uzawuphila athi mina ngiphethwe isisu athi Nkosi kubusise izindlela zakho zokuthanda kwakho umuntu asiqedwa uthi nebala uthi ngabe sesiya kuNkulunkulu masifika kuNkulunkulu masifika phambi kwakhe uthi nebala wabe akazange asho lutho wathi senifikile wathi akulungile ke seningabuyile ekhaya Inkosi ibusise khuluma ngezwi loNkulunkulu esimkhonzayo kube sekulungile khuluma ngezwi loNkulunkulu esimkhonzayo ebese izinto ziyalunga ebekade engalungile bese ziyalunga loNkulunkulu esimkhonzayo ukhuluma ngezwi uthi enganeni kumakoti wakithi kumngane wami osemthethweni uthi wathi mangabe eyobika wathi Nkosi ekhaya ngizela abafana bodwa manje ngizocela amantombazane wathi thina boShembe lo sesiswini sesiyamshintsha manje simenza intombazane wasiyafika amaNazaretha khona uthi nebala yathi mayifika lezingane uthi ngase ngiyayiqamba igama ngathi uzobani uthi wafika wesibili ngamqamba wafika wesithathu ngamqamba usho njalo Bhekwane uthi wesine ngamqamba uthi bonke laba bantu baphila uthe uNkulunkulu senifikile uthi sekuchitheke ezu9 izisu abantwana bechitheka bedlule emhlabeni uthema yethi hayi kulungile buyelani emuva sekulungile ngoba ukulunga kwezinto ababangwe esashonelwa abantwana umfundisi uMntwana babe siyaphila yoNkulunkulu esize kuyena amaNazaretha yoNkulunkulu amaNazaretha othi mina ezulwini asiphikiswa thina boShembe yoNkulunkulu amaNazaretha othi kodwa abantu basemhlabeni basiphikisa uthi thina ezulwini asiphikiswa umuntu uthi makuhamba umuntu engisamdingayo ngidinga umsebenzisa lapha emhlabeni uthi mina ngibe sengikhuluma nabasezulwini kusho njalo unyazi bezulu madoda uthi mina ngibe sengikhuluma nalabo basezulwini ngithi hayi benibuyiseni lo muntu ngisafuna ukusebenza ngaye uthi yothi shona ilanga umphefumulo usubuyela esidumbini okusele kithi kuphi ukuthi sihambe kahle phambi kwaNkulunkulu ngoba lo uNkulunkulu amaNazaretha uphelele lo uNkulunkulu amaNazaretha uma uwe wathatha isefungo akasuki kuwe hlale kuwe ngekhathi zonke uthi umfundisi uNdlovu ephethe inkonzo lapha ya elokhuzeni kuthiwa yilo amuzi especially mayiphethe inkonzo lapho uthi mina ngumuntu ocikizelewayo inzalo iyacikizela izakha funda mbatha noma amazwi ahlakaniphileyo yithi 24 evesi uthi kodwa wafika isikhathi ngo93 uthi wasekuzana ungane umakoti wakithi wasiyakhula uhamboza othetha othola umntwana mayifika lapha lo mntwana wamthetha nganeno kwesikhathi
wase sethatha lo mntwana ofakwe ebhodleleni. Maye sefakiwe ebhodleleni waseyahlala lezo insukana ahlezi kuzona ngoba ufike ngaphambi kwezinyanga ezo9. Kuthi umuntu uhlala izinyanga ezo9 ehlezi esiswini somuntu. Hawu nibakhulu boma. Hawu nibakhulu ngudlu yakithi. Ngoba nina anasibekezelela noma sesinje. Nisibelezelele ngoba nina nazi likhulu, nazi ukuba wawungamthandi unecala insizwa uma ungakaze umnikele uthu uma wakho. Ma ungakaze nje umphele uthu uma wakho uthi ma ngizokubonga nje ngokuba wangilethe emhlabeni. Umnikeza amadanona, umnikeza amamotomoto, umnikeza amafela emlonyeni. Ebese yajabula tha umntanami, hawu kanti uyangithanda ngempela. Ebese lokho nje ngoba yena uNkulunkulu wakho oqala. Hawu makhosikazi, hawu bakoti, hawu ningasilahli kodwa ningasihlisi phela. Uthi la umfundisi yathi le ngane mayihlezi ebhodleleni uthi yasiyashona le ngane. Shonjalo umfundisi. Ngithi maNazaretha ngizothi kini hayi sikuNkulunkulu opheleleyo. Nawe mutsizwa engeloni Nazaretha ongagqokile njengathi, nawe ntombi ongeloni Nazaretha osivakashele, nawe nkosikazi kodwa yazi ukuthi namhlanje uNkulunkulu opheleleyo. Wonke ozokufuna ozokuthola ngoba lo Nkulunkulu uyashesha ukuzwa futhi uyashesha nokuphendula. Uthi yathi mangabe ingane sishonile wase kuba nesidididi lapha ngaphakathi bakhala onesi bathi onesi hawu Nkosi yami hawu sikodwa kule shift yami enkulu nayizolo manje lo mntwana ewodini yami eshifini yami bengikuyona namhlanje uhamba manje nasekushona nathi ingane. Uthi inkosikazi yakuba umfundisi uNdlovu uthi yabi sikhuluma le nkosikazi yathi hawu Shembe ngathi ingane ngiyithola kanzima kangaka yona lele sengithi ke sengiyitholile naye siyafa futhi. Usisi uthi ngokusho wakhe nje kanjalo kanti uyezwa maNazaretha lo Nkulunkulu esimkhonzayo. Uyezwa lo Nkulunkulu nokuphuma endlini yakho uthi Nkosi hamba nami. Uyezwa yini. Uthi wabe ethi Shembe hawu njengoba abantwana ngibathola kanzima kangaka nalona siyahamba. Uthi wabe sekwenza isimanga waqhamuka uvemvana ngiyabona uvemvana loqhamuka ngokambe ngisegoli la ngisegoli la kanti usegoli khona inunu ethi uvemvana khona inunu ethi uvemvana laphana bese kubonakala mdiza lolu vemvana lokho lehlale lenyuka lolu vemvana. Hawu base beliqhinizana wena wabona impukane iqhinizwa kusho njalo uNdlovu uthi wabona impukane wabona lokho belihebeza nje lolu vemvana wabona lo kwathi bona sivuka ingane yavuka ingane bezwa nje lolu sisi wakho uzoyeka kanjani ungapheli ngoba ukhulume noNkulunkulu. Uzoyeka kanjani ungasuki ngoba uNkulunkulu. Uthi asivuka ingane yathi mayivuka wajabula yathi mayisivukile kwafika isikhathi nginqamlela nje isikhathi kwafika isikhathi sokuthi ayihambe iye ekhaya. Mayisifika ekhaya yasiyagula lengane yathi mayisigula lengane wafunyaniseka ukuthi ayibuyele futhi esibhedlela eMakhoti. Yasiyabuyela eMakhoti mayisilapha eMakhoti ufanele manje uphume uthi ngase kuba nenkinga ukuthi ngabe ngiyithatha imali yokukhokhela isibhedlela sokuthi lo muntu aphume ngoba phela isibhedlela kuyabiza kuseMakhoti. Uthi emsebenzini ngiyasebenza ngihola 350 ngo-93. Uthi ngathi mangiphuma endlini khuluma ngalo Nkulunkulu maNazaretha ukuthi hayi lo Nkulunkulu uma ukhuluma naye uthi Shembe ngicela unginikeze imoto zoyithola. Uma uthi Shembe ngicela ukuthi inkomo zami zande ekhaya zizokwanda. Uma uthi Nkosi ngifuna izimvu ngibe nemfuyo eningi zizokwanda. Ngoba ukhuluma ngezwi ukhuluma nosenza kwenzeke.
lo nkulunkulu esikuye manje mphendula into engekho ayenze ibe khona. Uthi ngase ngiyacabanga ukuthi inkosi yami ngabe ngizokwenza njani lo mfundisi ngoba lapha esibhedlela bazongishada mhlawumbe imali engenayo. Uthi kule yangane ngalesa sikhathi ngikhipha imali eningabe u900 manje ngithatha manje imali wase yakhuluma khona lapha endlini amasuku lapha endlini yakho uyiphatha kahle indlela la kuyo ukuthi uJehova angagcina ukubuza kuwe ngephupho. Amen. Uthi wase khuluma uthi umfundisi ngase ngikhuluma ngiphuma lapha endlini ngathi Shembe ngicela ukuthi lesi sibhedlela singangibizi imali engenayo. Shembe ngicela ukuthi lesi sibhedlela singangibizi imali engenayo. Uthi ngase ngihamba ngadlula khona esibhedlela ngoba indlela emsebenzini idlula khona lapha emakhoti. Mangifika lapha emakhoti ngase ngadlula khona ngathi eningitsheneni kuzoba imalini wathi lapha ayasazi asikakazi phela. Uthi ngahamba ngaye emsebenzini ilanga lokuhola. Uthi ngase ngihola lo 350 ngeza lapha ntambama mangifika lapha na ngafica umfana wekhalathi ngabuza ngathi mfana kuzoba imalini wathi ayasazi. Uthi wasekhipha ireceipt wangena nalo ngawathi ngena ngaphakathi ngase ngiyangena ngaphakathi. Uthi ngafika intombazane yekhalathi manje ngase ngiyabuza kuzoba imalini uthi yathula le ntombazane yekhalathi ayazi angiphendule yathula le ntombazane uzozwa umsebenzi kaShembe. Amen. Uzozwa umsebenzi kaShembe. Uthi yathula uthi yasisithela ngale ithema isithela ngalena yasibuya noshintshi ka5.50 wathi le ntombazane yekhalathi kufike umuntu ogqoka umjivo omhlophe nesigqoko esimnyama wathi ngizobhadalela lo muntu umdlovu anomnike nangu ushintshi wakhe 5.50. Uthi ngase ngiyaphuma nengane yami uthi u350 wami ngohola emsebenzini naka khukhundana. Uthi lo muntu uthwena uthi asokunika nangu 5.50 okuthiwa ushintshi wakho lona. Uthi angazanga kuze kube namhlanje ukuthi bafune imali bachaja imali kodwa ngawuthola ushintshi we5.50. Amen. Hawu sentweni epheleleyo. Funda noma ngihamba esigodini sethu ezilokufa angiyokwesaba ukubi ngoba wona Jehova kimi kufanele isho njalo lo ncwadi. Noma ngihamba esigodini sethu ezilokufa angiyokwesaba ukubi ngoba wona Jehova ukimi lawo musi esiyaku
kaNazaretha oyingcwele ukuthi buya mntakaThixo lapha ekhaya kusekhaya uNkulunkulu uzokwembatha uNkulunkulu uzokubeletha ngomhlane wakho obanzi ngoba yena unomhlane wakho obanzi funda Isabelo zikaDavide 23 verse 4 Noma ngihambe esigodini sethusi lokufa angiwesaba okubi ngokuba wena ukimi Ndomo yakho lodondolo lwakho ziyangithokozisa Wena wendlala itafula lami ebusweni bami ngaphambi kwezitha zami ngicobela ikhanda lami ngamafutha indebe yami yachichile iningi baba iningi noma ngihamba esigodini sethusi lokufa angikwesaba okubi ngoba wena Jehova ukimi uNkulunkulu wasemkhonzayo wamaNazaretha unomona akasebenzeli abanye abafana uNkulunkulu esimkhonzayo uthi mina yami intelezi amanzi novaselini eyani lentambo eseqolo kuwena eyani lentambo ebuwe lapha ngaphakathi oyithole lapha eqolo na umuntu akaphendule ephethe inkonzo ongiphendula mawu lapha ngaphandle njengoba sikuNkulunkulu opheleleyo sisho nawe sithi shembe is the way manje yani lentambo elapha eqolo kuwe na lezi inhlanga lezo ogcatshwe osuyigcabe zona lapha ezani ngoba uNkulunkulu opheleleyo na umuntu akaphendule ephethe inkonzo abafowethu nongiphendula mhlawumbe lapha ngomini lapha ngaphandle njengoba unkosikazi akuvumi ukubuya kulesi sinemfu akuvumi ukuthi usiyeke leli dosha leli kuthiwa yini inzuku kuthiwa yini inzuku eyani lenzuku hayi abantu abadala nabantu abadala hayibo bapha abancane bahlala lapha hayibo hayi kukashembe la uthi ushembe mina ngiphethe amanzi novaselini yabona nje ngoba lokhu uphethe leli bhodlela lakho nje lenzuku yabona nje ngoba ufake lezi intambo nje lapha eqolo kuwe uzoba ngeli ilanga ukuthi ngiyathwasa kuthiwa wathi angihambe ngiyokuthwasa esho nje ngale insizwa lapha ekuthuthukeni sasihambile siwulayini simile siyafika uthi ngolonkosazana luhamba ithi insizwa hayi Nkosi yamakhosi kuthiwa angihambe ngiyokwethwasa bathi abakithi angihambe ngiyokwethwasa yokuthi ngolonkosi uyabona ke isikole samhlola sasifona ibhandi sibekela sithi hawu uyokwethwasa ithi abama abathwasi Nkosi ibusise akunikwa lokho lapha ekhaya mawufuna into lapho unikwa lonto oyifunayo ukuthi ufuna ukubulala umuntu unikwa lokho ukuthi Nkosi ibusise hawu lesiyahamba maNazaretha wothi mawukule nkonzo ucela indlebe zokuzwa uNkulunkulu namehlo ukubona uNkulunkulu uthi ushemba abathwasi lesiyahamba lensizwa yothwasa thema ibuya lapha ephehlweni yahlaba inkomo ezu8 ukuthi ibuye ephehlweni thema isinhlabile lezo nkomo ezu8 thema ngabe ushiswa amathambo wayefa nayo uthe ushemba abathwasi eyani lentambo efake eqolo eyani lenzuku oyifakile wenkosikazi yaseNazaretha hayi lo Nkulunkulu esimkhonza unomona akasebenzeli nabanye abantu sebenzela yena kuphela lakhe izulu ukuthi abangene ezulwini lo Nkulunkulu maNazaretha esikuyena akasuki kumuntu noma ngabe uma ngekhathi zonke uhlala ukuyena ngekhathi zonke akasuki kuwe leli milanga sengihlala phansi ngiyazizwa izintambo umnikazi weintambo oyixhumayo ukuthi usefuna manje useya ngokuyicegisa leli milanga emzini othile kulomuzi othile abantu bakhona kuvamisile ukuthi imize eminingana amadoda asheshe ukufa wabe sekusala inkosikazi nabantwana bathe mase besele laba bantwana usizi wathi mbo lapha ekhaya wafika ukuhlupheka lapha ekhaya mase kufikile ukuhlupheka lapha ekhaya wasolakala ngisho ukudla ukuthi kuzolala kudliweni ethi ke lenkosikazi ukhona umakhelwane la
laphayana unkosikazi omunye umakhelwane wakhe waseyakhumbula lo mama uthi kambe sengingalalanga ngingadlile nginomakhelwane wasethumela lengane entombazana yahamba yathi uthe uma angizocela impuphu waseyamhashekela lo mama lenkosikazi khuluma ngendaba ukuthi noNkulunkulu akasuki kuwe uma ngayikhathi zonke uhlala kuyena uthi vuka nathi so kuwe sihlobo sami leyo ndawana ngithi asikhumbuzane kuwe uthi noma uphuma uthi hamba nathi uNkulunkulu akasuki kuwe usizi lwalukhona luphungathile kulentombi lapha ekhaya kulomuzi lapha ekhaya base bekhumbula ukuthi wenomakhelwana umakhelwana wathi mayikhipha impuphu uma ngabe beyocela kuyonana ngo5 liter ebese u5 liter ufaka kwenza yena kube u10 liter mama sishota ngesishebo lapha ekhaya beshota ngesishebo ebese lenkosikazi iyamthuma lo ndodakazi lengane entombazane ukuthi hamba umcelela isishebo lapha kumakhelwana ebese efika umakhelwana lapha namnikeza isishebo uma ngabe bekuyithini ikhu amnikeza abe mabili wasela umakoti lenkosikazi isiba umsamariya olungileyo isiba umsamariya omuhle othanda umakhelwana wakhe mobi umuntu ongamthandi umakhelwane wakhe lo muntu ohleze eduze kwakhe mhlawumbe umphiwe lo muntu ohleze eduze kwakhe nje awuthawu awugqokile ungena sebehlezi uzongcolisa manje ngiyawathi uyakuthinta thawu uyangcolisa mubi umuntu ongamthandi umakhelwane wakhe umangabe lenkosikazi yasi ithola indawo labo makhelwana kulabo bantwana abahluphekeleyo ukuthi hawu laba bantu bahle unomusa lo nkosikazi yafunda lentombazana lapha esikoleni mayiphuma esikoleni ayikhohlwa ukubikela uNkulunkulu ukuthi Nkosi sengiyahamba ngesikoleni njalo ngekhathi zonke iyafunda yabona inhlahla lentombazane yathola yaphasa kahle lapha esikoleni kwa grade 12 yathi mayiphasa kahle yasithola umfundaze ibhasari yathi mayisitholile ibhasari nakhona laphana uNkulunkulu kanti uyembethe maNazaretha ingcwele kanti uNkulunkulu uyembethe uma yembethe lenkosi lentombazane lenkosazana yathola imasters
yathola imi-degrees, yayithola zonke iziqu, yasithola umsebenzi masinyane. Ngalokho uthando lukaNkulunkulu yini na? Yingoba ayikhohlwa ukuthi uNkulunkulu lapha ekhaya ukhona. Noma singahlupheka sibe nje, singalala singadlanga, kodwa uNkulunkulu ukhona. Noma ngingahlala umsebenzi ngawutholi, kodwa yena uNkulunkulu ukhona uzonginika ngelinye ilanga. Noma ngingahlala kulo mgane bona ngingabathola abantwana, kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu uzonginika ngoba ngimnikelile ukuthi lo mgane bona anginabo abantwana. Wasesebenza le ntombi. Mayisisebenza yasithi lapha ekhaya isaka sekufanele limiswe yiyo manje. Okuyindlala ke wasekubaleka kwawushona esiyasho le ntombi. Yathi wendlala. Yathi yabona sengifikile ke manje ngibuya mina e-university. Sengifikile. Ngibuya kufunda. Umuntu ofundile ngoba alithola akabi nalo usizo lukangako. Asazi ngoba lo hulumeni esikuyena namhlanje unje. Kodwa khona mawufundile bekuyinto enhle ukufunda. Kodwa namhlanje sekuyinto engathi ayinamsebenzi walutho. Kodwa khona ukufunda kuhle. Amen. Yabe sayifunda le ntombi. Yathola umsebenzi. Mase utholile umsebenzi le ntombi. Yasebenza kahle ekhaya. Kufuneka ukuthi ibhodwe lifakwe yiyo. Yaphaka. Walala kudliwa lapha ekhaya. Kwadliwa ibilibongo o 7 colors lapha ekhaya. Into engasaziwa ngoba kade lapha ekhaya kuphilwa ngembuya nothi. Kudliwa imbuya ngothi lapha ekhaya. Kuhlushaywa kakhulu. Kodwa uNkulunkulu ngoba babemfila uNkulunkulu ukuthi ukhona ngelinye ilanga uzobaphendula. Wasebaphendula le ntombazana yathola ukufunda okuhle. Le ntombazana yathi mayisifundile ya university ithe mayisiyuniversity yase ithola umsebenzi oholela kahle ukuthi lapha ekhaya kwazi ukuba ungabi nawe indlala. Uma ngabe seyisebenza le ntombi sengihlala phansi bangcwele. Mase isebenza kukuhle lapha ekhaya. Uthi lo nkosikazi umSamariya olungileyo nothanda umakhelwane wakhe uthi hawu indaba manje noma abantu bangasenza ukuzonana lapha kini. Yamuva uSathane. Yini manje lo nkosikazi ingasenza ukuzonana lapha kini. Ingobuna abantu usiyasebenza. Ingobuna abantu usiyasebenza. Kama ngizokwenza njani? Kama ngizokwenza njani? Wathi wangithola inkabi. Ngithola inkabi. Ezobulala le ntombazana. Ezobulala le ntombazana esebenzayo lapha nesiyenze kube ekhaya ufudumale kahle. Nazaretho ingcwele mawuhlezi uNkulunkulu izitha uzoyinqaba. Mawuhlezi nje enyazini izitha uzoyinqaba. Hawu nebala eyithola inkabi. Mase itholile inkabi le ntombi. Mase itholile inkabi. Zaya zathi mbona uphuma ngesikhathi sokuthi lapha. Lapha ngesikhathi sokuthi mayivula nje uvula ngesikhathi sokuthi anobe selimxhuma ngazo useduze umuzi useduze kwesitimela na sayisitimela isuka nje lapha endlini le ntombazana iyogibela lapha nesitimeleni. Wakhohlwa lo muntu ukuthi hayibo labantu engithi abafe banoNkulunkulu. Ngenzeka sihlobo sami ukuba baphejile ngawe bathi noyibani bani ufanele afe. Hayi ngeke ufe ngoba unoNkulunkulu. Hawu uyaziyo ukuthi uphuma ntamba uphuma ekseni le ntombazana. Le ntombazana ithi mayihamba hamba nathi
akuvikele emazinyweni ezitha. Ithi le ntombi mayiqeda ukusho kanjalo ekuseni ngo4 isiyaphuma emsebenzini ebisithi le ntombi ma nisale nenkosi. Ebesethi unina athi mntanami uhambe nenkosi. Noma ngihamba esigodini sethu silofa angikwesaba ukubi ngokuba wena Jehova ukimi isiyaphuma le ntombi yathi mayiphuma ihamba kukhona indawo umNazaretha oyingcwele engifuna uyidigeste kahle lapho khona ithi khona ma nisale nenkosi. Ebesethi unina mntanami uhambe nenkosi. Bisiyaphuma le ntombi ihambe emsebenzini ibuye njalo yenza leyo ndaba yayo ingakhohlwa ukubikela uNkulunkulu mayisiphuma uma langalimbe ebese kuqhamuka insizwa isezile lapha ngaphakathi esitimeleni le ntombazane isilapha ngaphakathi esitimeleni bese kuqhamuka insizwa ezimbili zithi lezi insizwa ezimbili lale thina sizinkani sithunyiwe sithumele yankosikazi umakhelwane wakho lapha sithumele yankosikazi ita sokubulala ngoba nina nisanane ekhaya. Nkosikazi embi mama Nazaretha singamvumeli omubi angene kithi. Hayi singamvumeli ngoba uNkulunkulu uzothi ngamzukwane uhambayo bese uba sembangweni athi usathane wami athi ushembo wami athi usathane wami athi hayi ngithi athi washembo usho ngani ukuthi wakho mina ngisho ngezathu zokuthi lona umntwana wami lona uthi usho ngani athi lona ngathi akabulala umuntu wambulala. Zethi lezi insizwa kule ntombi sithunywe lo yankosikazi uthele nkosikazi asikubulale ngoba nina ngiseze ukuzonana lapha kodwa manje khona into eyenzakalayo esingayazi ukuthi isho ukuthini. Ngalesi sikhathi ithi le ntombi ma nisale nenkosi athi nina mntanami hamba nenkosi ebesivula umnyango isiyavala siyahamba. Zithi lezi insizwa lapha esitimeleni ma uvula umnyango uthi uyaphenduka wena ungamsaba intombazana ube yinto uthi awuqhamuke lapha mawuvula ngoba usitshelile umakhelwane wakho uthi ngesikhathi esukuthi uyaphuma wena lapha uthi mawuvula umnyango suke simile thina lapha sikubuka uthi mawuvula umnyango uthi sesiboni indoda eyikhehla efaka umjingo omhlophe nesigqoko esimnyama ungalozinde asilingane neza maphekula umthetho omdala ohlaba usumdala emhlabisa mina uthi mangabe liphuma leli khehla thina silindele uzophuma intombi sekuphuma ikhehla isimanga leSinazaretha uthi bese liza leli khehla malifika liqondana nathi ebese liyahleka bese lihamba leli khehla liyongena esitimeleni fasifika lapha esitimeleni nansi la ntombazane isidlulile manje sizobuza ukuthi kanti wenziwa yini wenza kanjani. Ingalesi sikhathi le ntombazane ithi ma nisale nenkosi ithi nina wayo mntanami hamba nenkosi. Uma bevula umnyango bese uyaphenduka le ntombazane besiba olunye udaba bisiba yenye into yabe seyifona le nkosikazi ngiphuthuma le ntombi yafona yathi ma kade kufika abantu bakhuluma kanje unina wezwakala ngesikhulu isililo bakhelene phela labo bantu mubo umuntu yabona umuntu ozonda umakhelwane wakhe mubi wezwakala unina wale ntombazane sesho ngesikhulu isililo ekhala yathi yankosikazi yathi ashiya abafana sekwenzile umsebenzi wami kanti lutho ayazi uma yimelanga khona shembe nanga sekhaya unebantwana kushuthi sifile impela le ntombazane yes le nkosikazi ize yafika igeqisa ethawu yini noyibani yini ngiyabona sengiyabona ngamehlo kuyikhalisa kuyidetemisi uyajabula inhliziyo yakhe yagida ithi ashiye lutho ukhona shembe yini
uyani amphenduli uyakhala nje amphenduli siyenza isikhathi sokushayisa le ntombazana siyenza udlale lo nkonzo lapha uyakhala lona uyabuza yini uyakhala lona uyabuza lona yes intombazana yathi mayingena ivula umnyango washaya phansi lo makoti lo nkosikazi omakhelwane kumphansi hawu kanti akafanga lo muntu ebengithi akafe akafe ukhonshemba maningi amasu kodwa maNazaretha ningakhohlwa njengoba ngimi la akumile umuntu oyingcwele Nkosi nami ukuthi sophuma siphumalele sana uzothi uphumalele sana uzobe uphetheni uzothi abaphetheni lamazi ushembe kwakhuluma noma uzophuma uphethe ibhakaniya ukuthi uyadliwa Nkosi amahle enkosini uNkulunkulu lapha betheka ngiphaka khona lo nalo akaphatha isitsha sakhe kuzoba kuye ukuthi lo mphako uyawubeka uyawonga noma uzohlala ubeke laphana uzawuqhamuka izintuthane zosuzele bese uyabona Nkosi ayibusise senekuswile Nkosi ayibusise ukuphakama kwebandla Tawubona